kan channel subscribe tute le subscribe lo po lo clear ve zia thin tute in zawain chibai ule Donald Trump and Obama NUIHZAT ti chuan Bidena Cabinet tur an RUAT chauh Trumpa Obama and Biden a campaign sak popin same sex marriage a PAWMPUI heng thu te hi city lalrin oman chiang fia toy fam kim deuh mai na ron zia khoma kan thlir hole don nia US President somli le palina Barack Obama chuan a Democrat pui a Vice President atan Trump ni kumret lai lo man to Joseph R. Biden Jr. kumsom sari le pasari mi in Republican candidate US President somli le pangana chel mek tu chu a hne ngei theinan nimin October ni somni le pakhat khan Philadelphia khopui Pennsylvania State a campaign puya Barack Obama chuan a chipui African American Black ruai tu te chu round table a ti puin Joe Biden vote klingei tura thanem ngai taka vote thlak war turin a fui Black ruai tu te zinga chau ni lovin Philadelphia khopuya hian Biden running mate Kamala Harris nen campaign rally an nei zuya Obama chuan minute som thum chung thu cha soin America chu a tha a munnuam takani masia changin riat ring tak lo thu hla bengching tak taka om thina mi hring za omna le ngai hlut zong chu kan choi sa na ngai ni jole Kamala te hian he America hun khir to le thim tak ma chon me ka tanga hroi chuak turin theina an nei ani ati Pennsylvania State hi Rust Belt ti zinga soi thin ania White House lua turin Joe Biden le Donald Trump te pahni at tuwe mo zok chuan ne na an chana an chak nge yangai ani Electoral College voters somni a oma tundin huna Donald Trump chuan Biden a boruak hi atluk phari lowani USA Today Suffolk University polla chuan Biden hi 49% ni in Donald Trump hi 42% ania October ni som pakua khan Reuters le Ipsos polla Biden an 49% mu in Trump 45% anda ani Barack Obama chuan mi hang ho te chu Joe Biden vote turin a soma ni som pathum danga hian hun lo lakal zel turata na thutluk na poimo kan siam theiani Trump chuan economy thatak kan hnu chhia chu ro chuna du hle lain COVID-19 hileng pandemic angai tha na chu apom du lo hle sini The Affordable Care Act Obamacare chu Republican ho ten ti bowan du hle a khonge Obamacare thlak na tura ruwa man nan nei le ruwa man na om lova eng ma anti chin mia lovani Paul chu ka Ngaihven lo ti in kumkalta po adik lo alo ti ve thawani kumlikalta khan Obama chuan Hillary Clinton chu Philadelphia a tho independent mola campaign khar na alo campaign pui to a chumi tum chuan kan president ti in Hillary Clinton chu akawani Paul ranga Hillary Clinton chu Donald Trump aina sang veka mase election day a ero Donald Trump chuan Pennsylvania, Michigan le Wisconsin State pathuma ane loisiani kumsang ni le sompan hi khan Obama chuan Black hote vote hui thatle 5% in Pennsylvania a achaka kumsang ni le somparuka ero Donald Trump chu Hillary Clinton laka 2% in achakani Obama chuan a Vice President ni thin Biden atan US dollar makta doi 7.8 suma khon sak theya Democrat zinga Obama chu pauruak siam thele mi hne thei bera an ngayani inring nia Florida State a Biden atan campaign in a fe chuak le ang nimina rampum huapin vote makta doi somli le pahni atlata a campaign nei zel chungin state then khata vote thlak me kani bok Obama and Biden atan campaign chu Susan Rice Obama admin huna National Security Advisor chuan fakin Obama thu cha soi chuan thila ti thei riawa Trump tan chuan chemte angani atiani Philadelphia Pennsylvania State a Obama and Biden Harris campaign puya Donald Trump a beina chu putrama chuan North Carolina State campaign rally an nei na atangin alo chang let ve thoya ama thlop tu te hne na chuan Obama chu campaign mek ti in ria a Biden chu atira anem het du lova Democratic National Convention a nomination a chan nuwa chau anem het duwa kumsa ni le somparuka po khan Hillary Clinton tan na satakina campaign pui chiama Obama ayat kruk Hillary tan na campaign na sakha anu memni khoi muna po a man zelani atiani
Donald Trump chuan Obama chu akhai sang hle maya ama Donald Trump chungchang Obama soidan soichuakin president a chu lovang atia min khelova ka chu ta a nomination a chang lovang atile a chati chuan nomination ka chang le a chumi hnuah po kan president ani lovang atile a ma se hei ne na ka chang ta ni sang ni le sompuruk election nai ta khan crooked Hillary ai hlim lo zok chu Barack Hussein Obama chia ani ka ring ati chuan ama thlop tu chu lomin varihoram thamu ang main an hlim puin kut bengin an aw na sa hle ni Donald Trump chuan tun naya New York Post chanchin buin Joe Biden a fapa Hunter Biden a MacBook Pro laptop hard drive a emails le message sing ni sangruk zet om chu Democrat House Judiciary Chairman Adam Schiff Biden a tepa fa tan lutuk wanga Russia thil dik lo hriat tirna ani alo ti ve ngot chu chang le tin Adam Schiff chu don fo ang lu nei pa Russia ati reng mai ati lai chuan Trump thlop tu te chuan zela khungro lock him up tinan lo aw le a Trump chuan Adam Schiff Democrat House member California state atanga thlan thin hi angong sei deuh emoni pencil neck tina lo ko fiam to thina tun tuma ero chuan watermelon head atile mi maya ama berla chuan lock him up tia an lo aw lai chuan khung turani hepa ani na taka chuan khung bo tur chi that guy should be locked up at tiani The New York Post chanchin buin Hunter Biden a laptop hard drive chungchanga ziak chu American mi pui ti leng vel ani lai mekin The New York Times chanchin bu chuan thole ni khan Donald Trump chung ten China rama sumdon na thila chia tax an lo pek thu le chu chia chu US dollar nuai khat le singriat sangriat zanga le somruk pakhat ani thu te chu chia chu Trump International Hotels Management LLC angati ani thu te kumsang ni le som pathuma tanga som panga inkar small company project a chia US dollar nuai khat le singkwa sang ni an pek thu te sang ni le soma US dollar singkwa sang sri zali an pek thu te aron ziak vele a Biden ate chung kwa chau ni lovin Trump organization po hian China ram chunga zungan kai ninge yangai thei turin thuan chua le ni The New York Post chanchin buin Hunter Biden a laptop hard drive a emails le message om chu Republican lamin uar le vung taka Biden ate chung kwain China le Ukraine ramatanga suman don na le eriuk na thil ziak na anti lain Democrat lamero chuan anep thei ang berasoi antum ve thunga Russian thil ti le mi te thudik lo hril antum na an lo tiani heti lai hian Joe Biden chuan eng ma la soi fe du lo Tony Bololinsky CEO of Sinohawk Holdings Hunter Biden a sumdon pui thin chuan thu chua aron siama kaming chu Tony Bololinsky kumsom thum le pasare upa US Navy kum litang to kani Hunter Biden a laptop a thu om te chu adik nge yani ti kapuanga he thil hi politics thila tuwe moka beina ni lo ram chung le ram pon atangin thudik lo vor dar na tura phua chop thil ti ani lo ve sang ni le som pasari me ni som pathuma email inziak 10% the big guy ti kha Joe Biden ti na nia JB ti kha Jim Biden ti na ni God bless America ti in Senate Committee on Homeland Security Government Affairs in Soifia tura zo na pek nuwa thuchwa hi asiam ni in Breitbart News chuan tarlang The Wall Street Journal chanchin bu chuan thil laptop money laundering prop hi chiang zo kina chui me kani Tony hi Ukraine rama energy company lian tak Hunter Biden a board of directors ani a $13 US singa alo hlo ve thin na Burisma Holdings le Chinese Communist Party tenen in kung kai na nei CEFC China Energy Company tenen na thok ho Sinohawk Holdings a alo thok to thina ni National Poll sang Joe Biden a chu Donald Trump aya chak tura tarlan vek ani awangin Biden campaign team te chu sarkar na siam fel thei thoi turin anin buat sai chho me ka Chris Koch Democratic National Convention Finance Committee Chairman chuan nati tur rem fel tur tam hle dona tuna tangin kanin buat sai ani ti in AP News sahil Biden a alo tlingani chuan federal sarkar noya na le munruak om no kha zung ngai dona ni Biden a chuan presidential executive order angin na mumal taka thok turin na sang level
Senate PAWMPUI ngai chin sang khat le zani ki executive branch zasari a Senate PAWMPUI ngai ati fel thuai anga yang Senator Chris Coons Delaware State atanga thlan Democrat mi tunma atanga Biden tho pui thin chu Secretary of State a om rin nania House member Karen Bass of California chu Secretary of Housing and Urban Development Michiel Flournoy tuna Biden top advisor hi Secretary of Defense tichuan Senator Elizabeth Warren Massachusetts lamami hi Treasury Secretary helama Finance Minister kanti mai angchi hi tichuan Jennifer Granholm Michigan Governor Louis hi Secretary of Energy Department lama mai theni FBI Director Christopher Wray chuan Iran le Russia lam hian American mi puite chu democracy hlutna ti bo zong le electoral system thattok lo na le ngai hlut zong ti bo turin voter te ti thaina thuthangwa an siamani ti in mi puite chu an vote hlutak chu chiarina omvek donani ti na hril John Ratcliffe Director of National Intelligence Agency po in Iran le Russia chuan mi puite ti chi ai le US democracy hlutna ti bo zong in thuan the dar ati boka The Washington Post chuan email then khata abikin Pennsylvania te Arizona Alaska te le Florida lama te chuan invauna thu the darania Trump chu election day ya in vote ngei lo chu hnuhnunga localin kan fin fi ang ti te Democrat in registera Republican in letla kan thu chuak hi lo dong lo ti le tu ngei vote ti minon thil ro kan thu pek chi lo zo mem ti kan thredu ti te an thon dar ni in asoya hi far right Proud Boys ho thil ti angin an puwa ma se he tianga invauna le inti thaina ang chi hi an ti ani lo thu Proud Boys chuan an puang ani Iran atangin he tianga mi email manga thu thon dar spoof emails hi ron ni in an soi ti chuan khovel thil dan kan en hian mong ko hurte zalen nani a hnai zel ni takani hi kan soi fo to thin angin Tuntum US election liberal le conservative hote in thrui po na chu anasa hle maya sual le tha in dona ang hial in an soi thina Democrat Joe Biden atlin chuan America chu hiang zaw le huaw zual turin an soya sa khomi rin na nei mi te chep zual zel tura an ngai heti lai hian Pope Francis kum somret le pathum chuan ser nei in angte in nei na same sex marriage apom thu chu Rome Film Festival October ni somni le pakhata an neya khovel hriata puang chuak taruk maya he Pope Francis thu le hla hian soizuya hlo hle ani then khatin mak an tia an soisel huaya a thenin an lo fak hle thung conservative ho te chuan Pope Francis chuan liberal takmai Catholic pachal Joe Biden a thlop na an puwa ma se Pope Francis sian tun ma Argentina ram khopui Buenos Aires Cardinal George Mario Bergoglio ani lai dayin same sex marriage alo pom dai to ani antiani Archbishop of Buenos Aires ani lain mongko hur en than na chu pathian do dal na tin alo soi to thina kumsang ni le pathuma tanga Pope Francis ani nuwa wal out takero in mongko hur te apom na hi a soi chuak lem lo ani